reka ngusuze kandi nguhe ikaze ugiye kubana natwe mu kiganiro umunsi wa none. Mu kiganiro umunsi wa none naguteguriye ikibazo cyugarije isi, cyabaye ikidashobora guhagarikwa n'umuyobozi wese aho yaba ava akagera, kuko ni ikibazo kiri mu batuye isi, cyamaze kuboreka, cyamaze kubangiza: ubutinganyi. Nuko Imana irema muntu, ikiremwa muntu gitangaje kandi gifite ubwenge ndetse n'ubuhanga kurusha ibindi biremwa, igishyira ku isi ngo kigenge kandi gitegeke ibindi biremwa byose Imana yari imaze kurema mu minsi 5. Umuntu aremwa ku munsi wa gatandatu. Imana irema Adamu ku munsi wa gatandatu, ariko iritegereza ibona si ngombwa kaba wenyine, iramusinziriza maze imukuramo urubavu, imuremeramo umugore umukwiriye. Adamu na Eva, umugore n'umugabo Imana yaremye, ikabageza ku isi. Utekereje iki ukimara kubona ko Imana yaremye umugore n'umugabo? Kuri uno munsi wa none, isi, abakristo cyangwa se abakristo, abanyedini bugarijwe kandi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ubutinganyi kitari kuvugwaho rumwe ku mpande zitandukanye z'isi. Ubutinganyi nk'amarorerwa, ishyano, igikuba, umuvumo wagwiririye isi ku bemeramana ndetse n'abatayemera. Ubutinganyi cyangwa se ukuryamana kw'abahuje ibitsina, ibintu bikomeje gufata indi ntera kandi bikabonwa mu buryo butandukanye. Kuri buri ruhande urarwumva ruri mu kuri. Ubutinganyi mwabwita ikizira kikaziririzwa, mu gihe hari abibona nko kwishyura ukizana, ndetse abandi bakabifata nk'umudendezo ushingiye ku kwishyura ukizana ku mibonano mpuzabitsina. Hari ababyemera rwose, ariko hari ababirwanya bivuye inyuma ku buryo wabikekwaho yahabwa igihano cy'urupfu ako kanya akicishwa nk'amabuye. Ubutinganyi mu mateka. Mu mateka y'ubutinganyi bigaragara ko mbere y'ivuka rya Yezu, ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nk'Ubushinwa n'Ubuhinde, Misiri, Ubugereki n'Abaromani byarangwagamo abatinganyi. Mu Bayahudi ho cyari icyaha, cyari ikizira kikaziririzwa, ku buryo wakekagwaho icyo cyaha cyamuhamaga yagombaga kwicwa nta kabuza. Bivugwa ko mu myaka 8,000 mbere y'ivuka rya Yezu aribwo abatinganyi ba mbere babayeho, babonetse muri Zimbabwe. Uko iminsi yagiye ihita, abatinganyi bagiye bagaragara no mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo ku munsi wa none byakugora kwemeza no guhagarara ukavuga ko igihugu runaka kitarimo ubutinganyi. Ku munsi twakwita wa Noheli, ni umunsi wa Noheli twakwita nk'uw'iki gihe. Kuva ubwo Yezu yavuka kugeza ubu hagaragaye impinduramatwara mu iyobokamana, yahinduye byinshi n'abayoboke b'amadini batangira kubirwanya. Kubera iyi mpinduramatwara ndetse n'inkundura y'amadini n'iyobokamana, hari abemeraga bakanubaha ubutinganyi batangiye kuburwanya kubera ivanjiri. Hari abemeye kuyoboka ivanjiri, ubutinganyi barabureka, ariko ibi ntibyabujije ko uko bucya bukira ubutinganyi bukomeza kwiyongera. Ubushakashatsi bwakozwe na Rose Benes mu gitabo yise The Sex Effect yagaragaje imwe mu mpamvu ikomeye ishobora gutera ubutinganyi. Aho yashyize hanze igitabo mu mwaka wa 2017, aho yasobanuye umubare utari muto w'abapadiri bo muri Amerika avuga ko ari abatinganyi. Ubwo Rose Benes yandikaga iki gitabo The Sex Effect, yagaragaje ko hagati ya 15% na 50% by'abapadiri bo muri Amerika ari abatinganyi. Ngo biterwa no kuba imibiri yabo ikenera gukora imibonano mpuzabitsina, ariko roho zabo zikababuza gukora imibonano mpuzabitsina
kuko biyemeje kwiyegurira Imana bagahitamo gukora ubwo butinganyi kubera ko batemerewe imibonano mpuzabitsina. Wari uzi ko imyitwarire y'ubutinganyi ishobora kuvukanwa? Ahari mu kinyejana cya 18 hizerwaga ko abakora ubutinganyi bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ni mu mwaka w'1886 nibwo Dr. Alfred Kinsey yabukozeho ubushakashatsi bwa mbere, yemeza ko atari uburwayi ahubwo ari ibintu bisanzwe kandi biri mu miterere ya muntu, kandi ko ababukora bavuga ko babukunda kuruta gukorana imibonano mpuzabitsina n'abo bahuje ibitsina. Byashimangiwe kandi n'inyandiko ya Atlantique yo kuwa 27 Mata 2016 yagaragaje ko ubutinganyi ari ikintu gisanzwe, ndetse abantu bakuru bari hagati ya 2% na 11% bagira ibyiyumviro byabwo, bakumva bakikorera ubutinganyi, bakumva baryamana n'abo bahuje ibitsina. Muri iyo nyandiko hagaragazwamo ko uruhererekane rwabo umuhungu avukana nabo rushobora gutuma agira imyitwarire y'ubutinganyi. Ni uburyo buzwi nka effet d'ordre de naissance fraternelle, aho siyansi yemeza ko uko umuhungu agira bakube benshi bimwongerera ibyago byo kuba umutinganyi. Kugeza kuri uyu munsi abantu benshi barwanya ubutinganyi, ariko ibihugu 29 byo ku mugabane itandukanye byarabwemeye mu mategeko, bibimburiwe nk'igihugu nk'Ubuholandi cyemeye ubutinganyi mu mwaka wa 2001, ndetse n'igihugu cya Costa Rica cyemeje ubutinganyi ejo bundi rwose mu mwaka wa 2020. Gututumba k'ubutinganyi mu madini ndetse no muri Kiliziya Gatolika byavuzwemo, ndetse bivugwa no mu banyedini ba Kiliziya bakomeye bo mu nzego zo hejuru, twavugamo ba Papa. Ese iby'uko Papa Francis yabashyigikiye ubutinganyi buvugwa hiki, cyangwa se we yabivuze hiki? Papa Francis bavuga yuko abatinganyi bagomba guhabwa uburenganzira nk'ubw'abandi bantu bose, bakaba bashyingiranwa ndetse bagahabwa n'indangamimerere, haba mu buyobozi ndetse no muri Kiliziya yose yo ku isi, cyangwa se n'amadini yose muri rusange. Ibyo byose bikuye mu nyandiko zagiye zigaragara cyane, kandi bikuye muri filimi yagarutsweho mu mashusho y'icyegeranyo yateguwe na producer mpuzamahanga umenyerewe cyane muri 2016, Winter Fire. Iyo filimi yari yatoranyijwe iza no guhabwa igihembo. Muri iyo filimi Papa Francis yabazwaga ibibazo, aza gusubiza agira ati: aba bana bahuje ibitsina nabo bafite uburenganzira bwo kuba mu muryango, kuko n'abana b'Imana, kandi nabo bafite uburenganzira bwo kugira umuryango, ntawe ukwiye guhezwa cyangwa ngo yigizweyo. Hari abavuze ko kandi abatinganyi birazwi neza ko badashobora kubyara, kugira ngo ikiremwa muntu kibyare nuko bahabaye imibonano mpuzabitsina, intangangabo igahura n'intangangore maze bikikora, umuntu agakorwa agakurira mu nda y'umugore, mu nda ibyara muntu mu gihe cy'amezi 9 akazavuka. Ibi ntibishobora gushoboka mu gihe hari abaryamanye bahuje ibitsina. Nta buryo na bumwe buzwi, nta n'ububaho, nta n'ubwigizwe bubaho, nta n'umuganga wigeze abuvumbura, nta muhanga n'umwe wabuvumbura, uburyo abantu bahuje ibitsina nk'abagabo babiri bashobora kubyarana, umwe akaba yatera undi inda. Umugabo nta nyababyeyi agira, nta nda ibyara agira. Umugore nawe
nta ntanga bagira ku buryo azajya kuyitera umugore mugenzi we maze hagakorwa umwana akavuka. Mu gihe rero ibyo bintu bitaraba ngo umugore aba yatera umugore mugenzi w'inda babe babyara, kirazira kikaziririzwa ku mpande zimwe na zimwe ko azakemera abatinganyi kubana. Hari uwagize ati bashobora kutabyara cyangwa se ngo bagire umwana wabo mu maraso, ariko byibuze bakemererwa kuba bajya kureba nk'umwana udafite kivurira, umwana udafite ababyeyi, bakamufata nko muri orphelinat maze bakamurera, bakitwa ababyeyi be b'umubiri, bakitwa ababyeyi be b'amaraso, nubwo byabizwi neza yuko atari bo bamubyaye, ariko byibuza bakitwa ababyeyi biwe kuko baba bamureze kuva uko baba bamufashe muri icyo kigo angana kugeza bamukujije, bitwa ababyeyi be babana nk'umugore n'umugabo, bikitwa ko bibarutse uwo mwana. Ariko ibyo ngibyo ntago amadini amwe n'amwe abikozwa, kuko bivuga ko nta burere na buke bwabugiye guhabwa abo bana, nta burere na buke bwabugiye guhabwa ibyo bibondo byabugiye kurerwa n'abatinganyi. Isi yugajwe n'ikibazo cy'ubutinganyi nubwo gikomeza kugenda cyiyongera. Kano kanya ntago nje kukwigisha ivanjiri, ariko nusoma mu Bakorinto ba mbere umutwe wa 6 umurongo wa 9 kugera ku wa 10 haragusobanurira ibintu byinshi mu magambo make byavuzwe na Bibiliya. Haragira hati igaragaza kandi ko ubutinganyi ari icyaha ubukora atazaraga ubwami bw'Imana. Ni mu Bakorinto ba mbere umutwe wa 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Ibyo byose n'ibindi byose byagiye bigaragara hanze n'ibitavugwaho rumwe n'abantu kujyanye n'ubutinganyi ni byinshi. Hari ibihugu byinshi twagiye tukubwira haruguru byagiye byemeza ubutinganyi, ariko kandi hari n'ibindi bihugu byagiye bibwamaganira kure ku buryo butemewe na gato. Reka ngushimire wakomeje kubana natwe muri kino kiganiro umunsi wa none. Twari turi kuvuga ku butinganyi, igikorwa gisebetse, igikorwa utakishimira kuvuga mu bandi, igikorwa cyateje urondogoro ku isi ya rurema no mu bihugu bigiye bitandukanye. Iki ni ikibazo gikomeye kitabasha guhagarikwa n'umuntu uwo ari we wese haba mu buyobozi, kuko ni ikibazo cyamaze kikoreka ubwonko bw'abantu bamaze gufatwa n'iyi ngeso y'ubutinganyi. Reka tukubwire kandi muri Tel Aviv ho muri Israel, aho hari igikorwa kiberayo cy'umutambagiro w'aba batinganyi. Mu gihe abanyedini ba Kiliziya n'ayandi matorero baba bakora urugendo nyobokamana bibabaza kandi basaba Imana kumva amasengesho yabo, abatinganyi nabo baba bari mu myiyereko yabo bashimangira igikorwa cyabo, banagihesha ikuzo ku karubanda no ku mugaragaro mu maso ya isi yose, mu maso y'abatuye isi, ntawe babihisha. I Tel Aviv hakora urugendo rw'iserukiramuco, abantu barenga 100,000 bitabira bino birori, bashobora no kurenga. Uyu mwaka wa 2022 parade niramuka ibaye izaba ibaye ku nshuro 23. Iyi parade cyangwa se iyi myiyereko cyangwa se urugendo rw'iserukiramuco, abayobozi bakomeye muri Israel bari mu bitabiriye umutambagiro, yewe bakawutangiza ku mugaragaro, bakemera buri wese urimo, bakamuhamo n'ikaze. Ibi bikorwa bitishimirwa n'abatari bake, bashobora no guteza umutekano muke mu gihe igikorwa nyirizina kirimo kuba mu rwego rwo kubirwanya. Ariko umuyobozi wa Tel Aviv abanza kwizeza abantu umutekano ukomeye kandi uhambaye, akanababwira ko nta muntu n'umwe
wemerewe kuba yabatera ubwoba ngo abahagarikire igikorwa cyabo cy'umutambagiro, abahagarikire urugendo rw'iserukiramuco nk'abantu biyemeje kubana bahuje ibitsina, abatinganyi. Ibi kandi ntabwo abatinganyi babyifashamo bonyine, kuko hari ibigo bihari bishyigikira ubutinganyi, twavugamo nka LGBT. Nimvuga LGBT wumve lesbian, gay, bisexual and transgender. Ni ikigo gishyigikira abatinganyi babana bahuje ibitsina, kigashyigikirana ba bandi bashobora gufata ibitsina byo bakabihindura, bagafata igitsina cy'umugabo bakagikuraho bakishyirishaho igitsina cy'abagore. Umuyobozi wa Tel Aviv kandi yizeza abatinganyi bose, yewe akizeza n'abemera ubutinganyi bose ko hazashingwa n'indi mitwe izajya ibafasha ikabatera ingabo mu bitugu, ikabashyigikira kugeza kino gikorwa cyawo cy'ubutinganyi gifasha isi hafi ya yose bakacyemera. Uru rugendo rukorwa abantu bose bahaguruka mu gace kamwe n'amaguru bakerekeza ahandi bari muri uwo mutambagiro ushobora kumara amasaha atari hasi y'5, yewe amasaha ashobora no kurenga. Guhagarika umutinganyi n'ibisa nkabyo i Tel Aviv bifatwa nko kwambura uburenganzira bwabo, kandi by'umunya-Tel Aviv ntazabyemera, agomba gutsinda maze agakoresha impanuka uwashaka kwitambika ibikorwa by'ubutinganyi. Nimvuga gukoresha impanuka uwashaka kwitambika bino bikorwa by'ubutinganyi, wumve ko wagerageza kubitambika akababuza gukora umutambagiro wabo, yahasiga n'ubuzima, ariko ibikorwa byabo bigakomeza. Mu gihe uyu mutambagiro urimo kuba, kubera ubwinshi bw'abantu bashobora kubuzwa gukoresha imodoka zabo bwite, abo bagashakirwa imodoka rusange mu rwego rwo kwirinda impanuka ku munsi nk'uwo w'ibyishimo nk'abana bahuje ibitsina. Uyu munsi ufatwa nk'uw'ikiruhuko ku banyamuryango bose ba LGBT, kuko ngo bihesha Isiraheli icyubahiro ku isi hose. Ninkubwira LGBT wumve lesbian, gay, bisexual and transgender. Uyu mutwe wagiyeho kuva mu mwaka w'1990. Parade cyangwa se urugendo, umwaka ushize polisi yataye muri yombi abakekagaho ibyaha bagera kuri 50. Abenshi mu batawe muri yombi n'abifuza guhitana abantu 10,000 mu birori rusange nk'ibyo by'ibyishimo, bagashaka ko abantu 10,000 bahasiga ubuzima kubw'uwo mutekano muke. Ibi byatumye mbere y'uko uru rugendo rukorwa, polisi, abashinzwe umutekano bose ya Tel Aviv barabanza bakizeza umutekano uhambaye abakundana bahuje ibitsina ndetse n'ababashyigikiye ko umutekano uzakazwa, maze urugendo rwabo rugakorwa ku mudendezo, ibyishimo bikabasaga uko baba babiteguye. Research Davis ushinzwe kuvuga inkuru zikomeye za LGBTQ hanyuma agahindura abahagarariye ibibazo kuri televiziyo, mu mwaka w'1999 yashyize ahagaragara Kuri itagira ubwoba nka folk kuri Channel 4 yerekana imibonano mpuzabitsina idahuje igitsina, yerekana ko ari televiziyo idashoboka ku banyamuryango ba LGBTQ+ ndetse n'abari hanze yayo. Ibi yabikoze agira ngo yerekane ko kuba yakerekana ikiganiro cy'abantu bakora imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina bidashoboka ku banyamuryango, mu gihe bo bakora imibonano mpuzabitsina n'abo bahuje ibitsina. Reka ngushimire washije kwa natwe muri kino kiganiro umunsi wa none. Reka nkubwire ko nje internet tuyishimire, iyi nta yindi ni Bambaliyo. Iki kiganiro twakibateguye kugira ngo mwiyongere ubumenyi buhambaye ku kintu cy'ubutinganyi kitavugwaho na buri wese, ntibakivugaho kimwe. Ndagushishikaza gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu Bambaliyo,
ukajya ubona ibiganiro byiza byinshi kandi biteguranye ubuhanga tugenda tubategurira. Bambariyo uzahasanga ibiganiro byiza kandi bihambaye tugenda tubategurira, tubazanira impano zihambaye zigiye ziri hano hanze. Ibyo byose ni ibyiza uzasanga kuri Bambariyo. Ndagushimiye cyane rero wamaze gukanda subscribe. Uwiteka wihere cyane kandi imigisha y'Uwiteka igusakareho yose ukwingana. Na utarakanda subscribe ni ukuri ko budukurikiranye wicecekeye. Uwiteka guhere cyane kandi imigisha ye igusakareho yose uko ingana. Reka mubwire nti ndagushimiye. Ciao ciao.